everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod kanipagayam tayo ang Maji sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leticia Ancheta, kastamod tan ti pamilya wakat kan bahay di tabagulin laon yon, ni Ma'am Agnes Daos di ta Singapore kan ni Maris. Kastiman ti kunani pagayam Maji. Dear manang biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na, iso akanayon ti panagpapintas ko. Ado dagiti mangibagbaga akaslaak kanubalasang, tanalaingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmiken nila kay ko, rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapulis kayong bakit? Mapantayahon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tam mantabado maon? Maday. Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, ba't asuka aday tan? Hindi ka lamalmalpas ngagsukat. Aldawan. Ay na. Umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tam idan? Ay na. Kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di tan sapay nagdigdigaws? Ay na. Kas Jaydan. Ni. Adula amin. Di bale. Taubing dapay. Ay. Ay na. Madimot to'y badog. Ha? Sana may bagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mong nagpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumatla ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilala. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make-up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaga kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Syaklaeng ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday tan. At nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas ka nga tindaram. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis agibasit nga anak ta ti kukwam. Tanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitem unusan. Sika ti mang kukuk kadakwada. Inyam, ti kasta ka style mo, mate. Bagay? Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida, Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, dinakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala,
Agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay aya? Kat no adda da ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Yung kakitaan da kityan na mau. Agay ay ayam da kano itipitak, di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Addaak dito'y parlor. Madama ti unat ti buok ko. Anya? Da kita kay tuno na umaw. Mabaybayam da kityan na mau. Sigan ti mapanmang kita kada kuwada. Among nga da trabaho? Madama pa'y lati pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka giiday. Mabitlaan. Ipan mo pa lang ije ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagit yan nakaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tulay idan no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman na. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ak ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, data nga ro ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti ngak na isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok naglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo? Ay na, bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir biin. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkanto man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay-bay am ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpasentro akmat lang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Anya, katakas ta alangatan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, ha? Sabay nagruro kita sa saka, da? Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da? Di binanyosam ko, ma? Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay tsurak. Makapasuron ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige la ang balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala balasang ko.
Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay imbag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon ta pinagsardeng nak ti asawak nana. Asikaso kanulaan dagiti anak mi. Ay katwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asikaswan na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada nana. Ay, win nga rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y, aglibas damit apumanaw. Nangalami ti barbail. Asino nang tag? Ken asino ti agbarbail? Ay katsyak kasapulak da ito'y, tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti anak mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamitay? Sikat yadda dito balay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot ta pimanaw, dabay bayang mitay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayong yang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malakitahan ay. Limabas da itay dito'y balay pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Inaman kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo andong. Dinigos ko ida, tanagluglug da. Nabasbasa ti bado da. Ay, agyaman Ay, naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdamaan dong. Uraya ko na mariing nana. Alang arod, agmerienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako marek, sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Wan kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka tamasangom dagita mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuk ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, mare? Saklat ti love nila kay ko, mare. Awan ti mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatek. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan nga asawa.
Ken ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Muna kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Jay labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas tao na ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga ron asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na rin. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay balay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaon. Nay, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Dami na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatimpay la ida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanu kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man ida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, gastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, matawarnungam dagita kwarta. Sige, kamin. Kahit, mangan kayo pa'y Nya ka namingay ka di ka naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga no adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahil, taurayak amaring dagito bang. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no, makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito idami. Nasapa da nga ta, abimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ando. Magkikiang kita. Hindi nakikita. Wino? Pinarigat nakitira. Dagiti awanan bain? Hoy! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayo tasawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain? Traidor kayo adwa? Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak. Ay, yan
ko, tibok ko. Batam ni sinya, Majay. Hoy, di ka si iskandalaw. Agawin tayo di balay, tayo di pagsalitaan tangi. Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Di ka aglibak. Adda relasyon niyong iti dayjay Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagit yan nakta. anya. Ay, nanay. Awanan ka iti baeng. Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno di nakla isukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di kat ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay, sigay! Kabilang na lang. Ipapas mo, ti mangkabil kanyak. Tamao din day to'y akaadda dito'y balay. Tapumanaw kami kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta'y karima, di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya! Dayjay asin niya ti piliyam. Andong! Wen, Ay sumamakawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Anya! Sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin ti piliyam! Aha? Siyang ka nga ay ayatunay? Tanang, pangaasiyo. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Machi, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Iso nga agsinatan andong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit sinya. Sige apag na. Ta talaga panawang kan na Ha? Anya, apag na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sika tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laeng, andong. Ay, ayatan ka. Araramidog ti amin akabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala. Sorry mo't no nailaw anak. Karik asarin na maulay. Basta tong palam ti karim Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Agyaman nak iti Diyos tanaurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawa. Nagbalbaliwak nga rod kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga agaama. Kat ita naragsak kami manen nga agasawa. Kastamatan kadagiti anak me. Alakastan to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo ammo pagayam ko, gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksi, di mo ammo abisim at gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa,
wenno inadagiti anak yo. Jak kanunungan ti naramid nila kay mo ngam nakunamat a maawatam no apay akas jay ti naramid na tagapumetlaeng kan ka. Ngam no pay kasta maragsakan naklata tanaurnos yung metlaengen ti bagbagyo. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Maji. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amen.